Menukan pepesiji brek menukan pepesiji Bapak Keur naon? ngejo ameng Pak. Oh, ayo ngiring jeung Bapak Ke mana? anu basa kamari deui. Ah, Jajan permen. asik. Yes, ayo Bapak. Di warung belah ditu jajananya. Hei! Rek dibawa kabur ke mana si Aldi, hei? Kalah kabur. Awas jadi udak sih ya, hei. Kabur. Kacau ya, mah. Dia mah kudu bebeja ka si Aldo lanceukna euy. Kudu laporan urang euy. Bro Aldo. Genting euy, aduh emergency ya. Buru buka pantona. Bro Aldo. Ayo genting Bro Aldo, buka pantona ya. Gawat Bro Aldo, gawat. Gawat kunaon, Bro? Emergency. Kunaon? Adi maneh si Aldi aya nu nyulik. Anu wanian nyulik ka di aing. Teuing da make motor. Ka mana bieu lumpatna? Hayu urang udah ka ditu. Bahaya ieu mah. Buru. Ka aing. Ayo. Buru. Sekarang belajar apa Pak Guru? Nah, ayeuna Aldi kurang diajar mengenal binatang jinak. Oh, binatang jinak. Binatang jinak. Ya, rajin tapi enak. Sanes Aldi. Binatang jinak itu binatang yang tidak galak ya. Oh, Galak ya temannya. iya. Pak. Nah, cik, nu ieu namina naon binatang naon? Bebek. Hah? Bebek. Bebek. Iya, bebek. 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 Nah, bebek. Nah. Ieu motorna Bener, yakin iya. apal pisan tuh plat nomorna ge. Nya. Nah, ayeuna urang diajar nyanyi heula. Nyanyi. Mengenal suara-suara binatang. Oh iya, siga kamarinya banyak. Asik. Tuh, B4000 OX. Baox. Mari kawan bermain dalam lingkaran. Binatang apakah yang ada di hutan? Binatang apakah ini? Binatang
apakah itu rupa-rupa suaranya? Coba Aldi suara ayam. Petok, petok, petok. Nah, pinter. Coba bapak suara kambing. Meh, meh. Coba Aldi suara anjing. Up, au. Oh, hebat. Coba bapak suara anjing lolong. Apa? Suara anjing lolong. Aldi, rek anjing lolong, rek anjing kolesterol, rek anjing hernia, rek anjing diabetes. Suara nama tetep Aldi, au, gitu. Oh, beda bapak. Beda kumaha. Nah, lamun anjing biasa mah kan au. Dari anjing lolong. Anjing lolong mah au. Ah, gelap. Oh, bisaan Aldi. Pinter Aldi. Aldi. Nah, Aldi, apa merek pertanyaan ke Aldi? Naon sababna? Nya kambing, awakna bau. Sabab jarang mandi. Nah, hampir benar. Cuma kurang tepat. Nih, nu benerna sabab atau kambing kelekna opat. Bener kan? Iya. Coba hitung-hitung. Hah? Hitung-hitung Bu Aldi. Hitung 1, 2, 3, 4. Iya itu pengpelangan. Iya. Kalau dikuncikeun, naon? Cepat aja dimasuk. Nih, Aldi, ayeuna urang diajar nyanyi. Nyanyi naon, Pak? Cicak di dinding. Oh. Nah, Cicak di dinding. gedean deh Aldi. Cicak di dinding. Dia. Gedean deh Aldi. Tokek di dinding. Diam merayap. Gedean deh Aldi, gedean. Bayawak di dinding. Gedean deh Aldi, gedean. Buaya di dinding. Aldi, maksudnya lain binatang anu gedean. Tapi suara Aldi na gedean. Oh. Aldi masuk ke mana wae. Dimakan. Bener teman nih. Naon? Mehong. Bujur kateo. Masih ingat lagu pada hari Minggu? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Asik. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Nah, eta kan ku bahasa Indonesia. Nah, Aldi biasa ku bahasa Inggris bisa? Biasa. Cik dites ku Pak Guru cik. Kantong semuran doh, aduh. Sakit, aduh sakit. Aduh. Sakit. Pada hari
Every Sunday I follow father to city. Naik delman is beautiful. I'm sit to dawan. Duduk inside Pak Kusir yang sedang walking. Mengendarai horse supaya a good walknya. Oh yes, oh no, Hehehe. Nah, eta jeung oh yes, oh no sagala. tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Oh, jadi bahasa Inggrisna. Oh yes, oh no, oh yes, oh no. Oh, Ali masuk ka mana wae. Ali. Hah? Ke. Sakit. Asa aya sorano ieu kertekan. Empok. Hah? Bilang itu. Ali, Lanceun Ali. Ya. Ieu nu nyulikna tah. Ali, main diculik. Kehola. Iya, jema iya. Nya, eta culikna. Tong wakang ngambek. Ya. Dan ninggal. Iya adik. Kali ajar alinya. Ya. Kamu balik. Iya, cuma. Oh. Punten atuh ngesalah sangka. Itu tuh yang diajar. Amak-amakan. Itu Pak Guru. Itu Aldi. Hei. Pak Guru. Hah? Aldi wih ratunya. Jeung sia. Ya. Jeung atuh ka ditu. Ya, ada sanes culik, sanes ya mah. Bener, Ali. Guru Aldi. Iya. Mana yang tebal? Apa sih teh? Tah, Pak Guru. Punten Pak Guru. Iya. Ayo, ayo. Nanti Ali ya. Punten pisan Pak Guru. Nuhun tos ieu ngawurukan Aldi. Ayo Ali. Ayo, ayo. Bapaknya. Ya, sok atuh Ali ya. Ada Ali.